Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Dios pagmandashkata munasun. Shuktapuitami rurashkakuna. Kay punja hintikuna imashina kausaqta yachangapaq nishpa. Ashtawanka achikpi churanata miyushkakuna. Krihkunaka, mana krihkunamantaka imapi tikchikankan. Chaytami achikpi churanata yushkakuna. Kay punjakunapika tukuykunami chayshina llatik purikshina rikuri. Krihkunapish mana krihkunapish. Chaymantami mashkashkakuna imashina conducta imashina kanataq kay punja hintikunapika allinishka chaskishkakan. Chaymi yachaqchayashkakuna kayshina katina kawsanaka rikuchinmi shuk ayllullaqta mana kashpaka su iglesia maypimi Diospaq mandashkaka pakashka shinakan. Chaymi kay punjakunapika mandashka shimika mana alli uyariqshinakan ñukanchik krihkuna purapipish. Shinapish allimi kanga kayta rurana. Salmo 119pi wakin versukunata rizashun. Chaypaqqa ashata yuyari kayta kishkaqpi ipay imashina yuyashkapi ña uni watakuna kaqpipish imata yuyashkata kikinpish yuyari. Kan mandashkakunataka manataq sakinichu. Chaymantami chay shimikunawanka ñukata fiñaqkunata yalli yachaqta rurawashkanki. Imashina kawsachun kan yachachishkataka yuyakunillami. Chaymantami ñukata yachachikkunatapish yalli yachaq tukushkani. Kan mandashkakunata kasushpamari yuyaqkunata yalli entendini. Tukuy millaymanta qarkarishpami kanpaq shimikunata paqtachini. Kanmari ñukata yachachik kanki. Chaymantami kan yachachishkakunamantaka manataq anchurini. Kanpaq shimikunaka ñuka shimipika mishkikunamari. Sachachuspi wachashka mishkita amullishkatapish yallimari. Kan mandashkakunamantami alli yuyayta hapini. Chaymantami llulla kawsaytaka fiñani. Salmo 119, 11 y 12 nin. Ama huchallishpa kanta llakichinkapaqqa kan imalla nishkataka ñuka shunqupimi wakichirkani. Mantak Diosa kanka alli marikanki. Kan killkachishkakunata yachachiwayari. Verso 131 pipish kayta nin. Imashina kawsachun kan yachachishkaka sumaq mari. Chaymantami ñukaka tukuy yuyaywan chayta kasuni. Kanpaq shimita yachachishkaka achiyachishpa ñanta rikuchinmi. Yachay illaqkunatapish alli yuyayuqtami ruran. Shimita paskashpa samayta aysaqshinami kan mandashkakunataka tukuy munaywan yachani. Kay rimashka shimikunaka shukri kay punjakuna rimashkashinachu uyarin. Uyanchikchu kay punjakunapika Dios mandashkawan kushikashkata. Dios mandashkakunawan kushikushkata munashkata rikunchikchu chay runakunapika. Ñukanchik riqsishkakunapika uyanchikchu Dios mandashkakunawan kushikukushkata. Rupak shunguanchu ya Diospaq shimita munanki. Paypaq mandashkakunapi kushikukushkata rikuchikunkichu. Misión Chasqui uyachirka Samachik shimikuna ashtawan yachangapaqqa correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay pagillata uyashkamanta.